izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyahishuwe 19 Ufunuo 19 umurongo wa 8 mstari ya 8 ya 7 mpaka 8. Tunezerwe twishime twihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Amen. Amen. Mwene data nsinda no gusenga twibara n'isengesho atatongoza na ombi kurangiza aya materaniro. nawe hanza iyi ibada. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iki gitondo tugarura amashimwe imbere yawe mubyeyi, kuko umunsi twadufite amatsiko usohoye ni wowe aya materaniro y'iki gitondo. Uwiteka tugushimiye cyane ko uyaduhaye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuyatangiye twisubiza izina ryawe, tugize ngo utwishimire muri iki gitondo. Aya materaniro yose kugira ku musozo wayo, tugize ngo imbaraga y'isuma byose yigaragaze hagati yacu. Wino ubane natwe muri iki gitondo, utambagire hagati yacu, ijuru ryishimire aya materaniro, dusabye kwinjira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twabasha kwicara.
izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibihe byinshi tubaye imbere yawe mubyeyi, urakoze. Warinze abagaragu bawe, urinda abafurere n'abase, urinda abashyitsi muri rusange. Twese duhaye amahirwe yo guteranira imbere zawe, Uwiteka ubihimbarizwe. Amwe baguhaye icya cumi n'amaturo, Uwiteka ubyakire kandi ubaho umugisha kuko wabisezeranyije. Dukomeje kukwinginga ngo gahunda ziri imbere zikomeze gufatwa ikiganza cyawe, ziyoborwe n'umwuka w'Imana. Tubisabye Imana ihoraho mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo, amen. Jina mwene so Frère Theogene. Mimi na ndugu Theogene Tunamwikisha bateranye mwezi. Tunasalimu waliokusanyika nyinyi wote Jumwami wa Yesu Kristo. ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Iteka wabarinzi. Bwana Mungu aliyewachunga Bayendeko aya masaha. Amekubali saa hii Terangira hahabu. tukusanyike mahali hapa. Tubishimiye Uwiteka. Tunashukuru Bwana Mungu. Yabarinze ni hakwitu. Aliyewachunga apewe sifa. Pia nyinyi wote kwa ujumla Tubakiriye imbere Uwiteka. tunawapokea mbele ya Bwana. Aha turi aya masaha. Kwani hapa kwenye tuko baisa Turi imbere y'Uwiteka. tuko mbele ya Mungu. Kubira yaravuziti. Kwani vile nasema Aho babiri cyangwa batatu. kwenye wawili wala watatu Zaterana mu izina ryawe. watakusanyika ndani ya jina lake. Nanjye nzabandi hagati yabo. Mimi tayari nitakuwa katikati yao. Materaniro Hii makusanyiko uyateranyije ambayo anaikutanisha Umwami Yesu. Bwana Yesu Kristo. Tubishimiye Uwiteka. Bwana Yumvikane rero ko sikirikana ya kwamba aya materaniro ni yaya adasanzwe. hii makusanyiko ni makusanyiko ya kawaida, Kuna abantu bateranye hirya no kama hino. vile wengine wanakusanyika ngambo na ngambo. Na mbere ni ijambo. Cha kwanza ni neno, Ko niryo ryatumye tubaho. kwani ndio liliacha sisi tunaishi. Niyo mpamvu tuje kumva ijambo Ndio ry'Imana. kwa maana tunakuja kusikia neno la Mungu. Abihaye ngombwa rero ko Inakuwa rasmi abaje kumva iryo jambo wenye wanakuwa kusikia ile neno, bagiriye mu izina ry'Uwiteka. pokee ndani ya jina la Yesu Kristo. Twihutisha gahunda. Tutaharikisha sana, Icyangombwa ni ijambo nyine. kwani cha muhimu ni neno, Kandi zikari byo byabaza. na ninajua kama ndio iliyowaleta, N'ubukwe bwa Mugabe bwatuzanye. kwani hata na harusi ya Mugabe imetuleta, Bubayeho hari ikintu cyabaje kuba. lakini inakuwa kuna kingine chenye kilianzilisha. Cyabaje kubaho si Kile chenye kilianzaka kwa mwanzo ni ijambo. ni neno, Ariyo mpamvu iryo jambo. ndio maana ile neno Iyo tubanje kuza kumva. ndio tunaanza kusikia kwanza, Ya Mugabe nabyo na bigakurikira. Mugabe navyo mtafuata, Ko byo ni igicucu. kwani ni kimvuri Kibigiye kuzabaho mu ya buzima. vyenye vitafanyika siku zenye ziko mbele. Iteka arakoze. Bwana tunapiga Tugiye kwakira abashyitsi. tunaenda kupokea Bwangu haraka sana kugira ngo tubone uburyo bwo kumva amagambo y'Imana. kusudi tupate wakati wa kusikia maneno ya Mungu. Uwiteka mbere wacu tugushimira ukuntu byose ubikora neza. Uyu munsi tugushimiye ko wongeye kubikora neza, ukaba uhurije hano ubwoko bwawe bungana gutya. None twese duteranije hano dufite amatsiko, dufite ubudahemuka bwo kumva ijambo ryawe. Uyu mwanya rero turagutumiye, turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubane natwe. Umukozi ugiye gukoresha imbere yacu, twese abateranye tubonere umugisha. Tumushimire twizeye ko dukorera kandi tubinyinyo Uwiteka mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Abadiakoni barambye Mungu apewe sifa sana ambaye ametupatia kusanyiko hili n'ubukwe bw'abakunzi bacu likiwa ndani ya harusi ya wapendwa wetu, ndugu na dada. mwene data Frodoir niba afite Bibiliya abahagaze hariya, Ndugu Frodoir kama ana Biblia kwenye anasimama hapo, igihe turaba duhagaze yadusomera igitabo cy'Abefeso. wakati tutakuwa tunasimama atatusomea kitabu ya Waefeso. Efeso ibice 5 Waefeso sura 5 asoma amagambo maremare, atasoma maneno marefu, turayihanganira. tutaivumilia. Arahera ku murongo wa 22 Taanzia ku mstari wa 22 ageze ku murongo wa 33, ataishia ku mstari wa 33. dusome mu izina ry'Umwami Yesu. Some ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wayo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishire rifite ubwiza
ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wapanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Amen. Uwiteka mwami wacu, Bwana mfalme wetu, tugushimiye ihuriro ryacu. tunakushukuru kwa kusanyiko hili letu. Haranditswe Kunaandikiwa eti icyo muzakora n'icyo muzavuga mujye mubikora byose mu izina rya Yesu. chenye mtafanya na chenye mtasema tukwe tunakifanya ndani ya jina la Yesu Kristo. Urakoze kubwira iteraniro risanzwe. Asante kwa hii kusanyiko ya kawaida. Urakoze kandi no kubw'ubukwe urataha. Asante na kwa harusi ambayo itafanyika leo. Ishyize byose mu maboko yawe. Tunavitia vyetu mikono yako ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Imyaka 6,000 birashize. Miaka 6,000 zimepita mariage na ndoa ipo, kandi nk'uko Abaheburayo 13 handitse, kama vile Waebrania 13 kunaandikiwa ati ishyingirwa ryubahwe na bose. aseme ndoa iheshimishwe na kila yeyote. Nubwo imyaka ibaye 6,000, hata miaka imekuwa 6,000, ariko dushimiye abakambwe, tunashukuru wazee ambapo tuko pamoja nabo, ababyeyi n'aba bakozi b'Imana, wazazi pia na watumishi wa Mungu baje mu materaniro yego, ariko no mu benye wamekuja kwa makusanyiko ni kweli, lakini pia na harusi. Uwiteka turamushimira. Bwana tunamshukuru. Aya magambo rero tuzi twese, hii maneno ambayo sisi wote kwa ujumla tunaijua, twagize ngo tuyaganire, tulipendezwa tuyaongee nanyi. kubera iki ariyo dusomye ubwa mbere? Kwa nini ndiyo tunaanzilisha kusoma aya magambo yo mu Efeso ibice 5? hii maneno ya ndani ya Efeso sura 5 harimo ibintu bitatu. kuna ndani vitu 3. Ikintu cya mbere, Kitu cha kwanza ni abagore n'abagabo, ni wanaume, wanawake na wanaume. ni ubwiru naho ibivugwa byerekeye kuri Kristo n'itorero. Ni utawa bali tena vinasemewa vinaelekea Kristo na kanisa lake. Icya gatatu, Cha 3 ni igihugu, ni onyo ugakiti yenye kusema eti namwe na nyinyi buri mugabo wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kila mume yote apende mke wake kama vile anajipenda yeye mwenyewe. uhereye imbere hose iyo bavuga hejuru y'abantu bubatse bahera ku mugabo. Ukianzia zamani yote wakisema kwa watu wengi wanajenga nyumba, wanaanzia kwa mwanaume. Na Bibiliya iyibwira abana irababwira iti mwubahe so na nyina. Na Biblia wakati naambia watoto inawaambia umheshimu baba na mama. Nta ntabwo wabona muri Bibiliya yose aho bahera ku mugore. Hautapata fasi moja ndani ya Biblia kwenye wanaanzilisha mwanamke. Ngo wubahe nyoko na so. Umheshimu mama na baba yako. Wubahe so na nyoko. Umheshimu baba pia mama yako. Uhereye mu gitabo cyo Kuva, ukianzia ndani ya kitabu ya Kutoka kugeza mu Efeso, ufikia ndani ya Waefeso, aho Paulo yatongereye abana ati itegeko rya mbere riri mu isezerano ni iry'uko abana bubaha base na ba nyina. Kwenye Paulo aliagiza watoto, asema sheria ya kwanza ni kwani watoto wanapaswa kuheshimu baba pia na mama. Niko Biblia iti ni itegeko riri mu isezerano.
Ndio vile Biblia inasema ni sheria ambayo iko ndani ya ahadi. Bado taniuliza seme hivi na tafsiri nini? Kubwira ko ari byo tegeko. Biblia iravuga iti nduwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ukagira izindi mana mu maso. Ndakwambia kama ndiyo sheria. Biblia inasema mimi ni Bwana aliyekutosha ndani ya nchi ya Misri. Usikoe na Mungu mwingine mbele zako. Usiumbe sanamu za kuabudiwa. Amategeko yose agakomeza. Sheria zote zinafuatana. Ariko ivuga ngo wubahe so na nyoko. Lakini akusema umheshimu baba na mama. Biri mu isezerano. Iko ndani pia ahadi. Uko hepfo handitse. Kwani chini kunaandikiwa eti bubahire kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Waheshimu kwani utaweza kutumu ndani ya nchi Bwana Mungu wako anakupatia. Umuntu wese ushaka kurama. Yeyote ambaye anapenda kudumu yubaha ababyeyi. Anaheshimu wazazi wake. Umuntu wese ushaka gupfa kenyutse. Yeyote ambaye anapenda kukufa mbio asuzugura se na nyina. Ni kumdharau baba na mama. Ubaha so na nyoko. Mheshimu baba na mama kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Kusudi upate kudumu ndani ya nchi Bwana Mungu anakupatia. Paulo ati niryo tegeko rimwe ririmo n'isezerano. Bora sema ndiyo sheria moja ambayo iko ndani ya ahadi. Shaka kurama wese mwenye anapenda kudumu yeyote yubaha ababyeyi. Lazima ni kuheshimu wazazi. Shaka gupfa vuba mwenye anapenda kukufa mbio asuzugura ababyeyi. Yeye ni kudharau wazazi. Kweli kabisa. Icyo kizaba ari Kenya ntabwo kibasha. Ule atakuwa mtoto mwenye kukufa mbio hawezi kudumu. Shimi Imana yacu ko itavuguruza. Ninashukuru Mungu kwani Mungu wetu hawezi kumpinga. Yo ikimara kurema abantu yarababwiye ati basize imbere yanyu ubugingo n'urupfu mwiritiremo. Yeye alipomaliza kuumba watu alimwambia mbele zenu nimetia uzima na kifo, mshichagulie mwenyewe. Kabisa. Ni kweli? Imana mu ijambo itubuza gusinda. Mungu kupitia neno lake anatukataza kulewa. Ariko kuko yahaye umuntu bwigenge nufata iveri isindisha irakureka kuneza iveri yawe irangiza. Kwani Mungu alikupatia uhuru. Ukikamata vere ya kileo itakuwa taikunywa bila kuachilia uhuru. Kuko yahaye umuntu bwigenge. Kwani Mungu amepatia mtu kichako. Nashaka kubaho azumva ijambo ry'Imana. Anapenda kuishi katika neno la Mungu. Nashaka kuzaribuka azahagara. Akipenda kuangamia atagharimu neno la Mungu. Yeye bakundwa muri Kristo. Bapendwa ndani ya Yesu Kristo. Ni sheria y'umwami wacu. ya Bwana Mungu wetu. Bagore muganga. Wanawake mtii. Umva sikia. Ibintu byinshi muri Bibiliya. Vitu vingi ndani ya Biblia. Imana yabiremye ari ingero zigereranya bibi. Vitu vingi ndani ya Biblia Mungu aliumba ikiwa mfano yeye kulinganisha vitu vingi. Imana yaremye Adamu. Mungu aliumba Adamu. Bukeye arema Eva. Asubuhi akaumba Hawa. Haikuvuga ati nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo nshaka ngo mubashingire mumeze nk'umwami utunganye. Anasema eti niliwatolea mali kwa mwanaume mmoja ndiye Kristo kusudi nimuwapatie mkiwa sawa bikira ambaye iko sawa. Ariko natinya. Lakini unaogopa. Ya nzoka yabivanzemo. Kwani ile nyoka ilikutana ndani. Ntiyako. Niko naogopa. Ariko namwe mwayoka n'umuryarya bw'inyigisho mukava mu byiza. Na ndipo na nyinyi mnaweza potolwa na unafiki ya mafundisho mnaanguka ndani ya dhambi. Ibintu bimwe Imana yagiye birema bigereranya ibindi. Vitu bimoya Mungu alienda kiviumba vikilinganisha vingine. Mu gitabo cy'Itangiriro, katika kitabu ya Mwanzo hari inkuru ya Yosefu. Kuna habari ya Yusufu. Yosefu yari umugero rw'umwami Yesu. Yusufu alikuwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ko yavutse muri bene se benshi. Bwana alizaliwa katika wandugu wengi. Ni nako Kristo byabaye yavutse muri bene se benshi. Na ndipo vile Kristo vilikuwa alizaliwa na wandugu yake wengi.
Yosefu yakundwaga na se Yakobo. Yusufu alikuwa anapendelewa na baba yake Yakobo. Hukundu Yesu Kristo nawe yakundwa. Kama vile Yesu Kristo nawe alikuwa anapendelewa. Yosefu yanzwe na bene se. Yusufu amekataliwa na ndugu zake. Kuko Yesu yaje mubye abimwamini. Kama vile Yesu alikuwa ndugu zake, baki wakamkataa. Yosefu yagiye mu Egiputa mu banyamahanga. Yusufu alienda ndani ya Misri mu mataifa. Yesu Kristo none ari kubwirizwa mu Rwanda mu banyamahanga. Tena Yesu Kristo leo anahubiriwa ndani ya Rwanda mu mataifa. Bamutereye muri prison. Yusufu alimtupia ndani ya gereza. Yesu Kristo bamupambye ku musaraba. Yesu Kristo alimsulubisha pale ku msalaba. Yosefu yafunganywe n'imbohe ebyiri. Yusufu alifungiwa pamoja na wafungwa wawili. Yesu Kristo yabambanywe n'ibisambo bibiri. Yesu Kristo alisulubiwa pamoja na wafuasi wawili. Haleluya. Hauja kwa data na mjana. Amen. Urabona ko hari ibintu Imana yaremye bigereranya bishushanya ibindi bizaba. Unaona kama kuna vitu vya Mungu aliumba vikilinganisha vikifananisha vitu vingine vitafanyika. Ahubwo ni benshi babaye ingero z'umwami Yesu. Bali ni wengi waliokuwa mifano ya Bwana Yesu Kristo. Nka Mose kubigeza. Sawa Musa kwa mfano. Mose yavutse mu bihe bibi. Musa alizaliwa mu nyakati mbaya. Ubwo abana b'abahungu b'Abisirayeli bishirwaga mu gihugu. Wakati watoto wa vijana wa Israeli walikuwa wanauawa kule Misri. Yesu yavutse mu ibyo bihe. Yesu alizaliwa mu ile wakati. Ubwo abana b'abahungu biciwe i Betelehemu. Wakati watoto wa vijana walikuwa wanauliwa kule Betelehemu. Izo ni ingero. Zile ni mifano. Ugasoma isezerano rya kera bigereranya ibyo mu isezerano. Unasoma agano la kale likalinganisha agano lipya. Uzasoma na Daudi. Utamsoma na Daudi. Ahavuga hati. Kwenye kuna semeti. Nuko bamwirutse. Kisha walipomkimbiza. Yiruka ava muri Yerusalemu. Akakimbia kitoka kule Yerusalemu. Akebutse Yerusalemu. Alipoenda nyuma Yerusalemu akalia. Hivyo byabaye kwa mwami Yesu Kristo. Vile vilifanyikia kwa Bwana Yesu Kristo. Nawe kuwo musozi Daudi yazamutse mu myaka 800 yarishize. Naye kwa ile mlima ambayo Daudi alipanda mu miaka 800 ilikuwa imepita. Yesu Kristo yarawuzamutse. Yesu pia naye akaipanda. Atereye amaso Yerusalemu aho avuye. Alipotupia macho Yerusalemu kwenye ametoka. Na wala. Naye pia kalia. Zari ingero. Zilikuwa mifano. Twumve cyane ko Imana iyivuze umugore iba imugereranya n'itori. Tusikie sana kama Mungu amesema mwanamke amnamulinganisha na kanisa. Iyivuga umugabo ibimugereranya na Kristo. Kama namtamka mwanaume imemulinganisha na Yesu Kristo. Umugore n'umugabo n'abantu babiri. Mke na mume ni watu wawili bashinzwe kubana, umwe ari muto undi ari. Ni wenye wanahusika kuishi pamoja, mmoja akiwa mdogo, mwingine akiwa mkubwa. Uko ni Imana yabiremye. Vile ndipo Mungu aliumba mwenyewe. Turaba Kristo. Sisi ni wa Kristo, bato, badogo na Kristo mkubwa. Ndiye mkubwa wetu. Ndio Como byumvise vile mmesikia none wowe katwitaje basi njoo tushikilie yetu kuko icyanza yino kugira ngo buri wese atumve. Kwani chenye kunileta ni kusudi kile yote msikie. Imana ni Mungu ni Mungu. Kumva bese. Sikia. Biblia inasema nukuiteka asinziriza uwo muntu. Kisha Bwana Mungu akasinzirisha ule mtu. Mwibyo bitotsi birere. Ndani ya ile usiku mingi amukura mu rubavu arurema mu mugore. Akamtosha ndani ya ubavu akaimuumbia ndani mwanamke. Umuntu yasinzi. Mtu atisha sinzi. Abantu benshi bagira ngo ni ngibi bitotsi twicuye. Watu wengi
wanazania kama ni ile usingizi ambayo tulilamuka ndani. Hapana. Sio hivyo. Muje mubisoma muri Yohana 11. Kwa hiyo wanasema ndani ya Yohana sura ya 11. Aho umwami Yesu avuga ati Lazaro ntiyapfuye ahubwo arasinzira. Kwende Bwana Yesu anasema sema Lazaro hakukufa bali anasinzia. Kuko abera ntibapfa bararyama barasinzira. Wale watakatifu wakufe banarara wanasinzia. Iyo Biblia ivuga ngo Adamu imusinziriza ibitotsi birebire. Wakati Biblia inasema Adamu akamsinzirisha usingizi mkubwa, Adamu yari yafu. Adamu alikuwa amekufa. Hanyuma mu rubavu ivana mu igufa rimwe ihasubiza inyama, niko Biblia ivuga. Kisha nyuma ikatosha ndani ya ubavu mfupa moja ikarudisha kwa nyama. Urwo rubavu imuremeramo umufasha. Ile ubavu ikamuumbia ndani msaidizi. Ndio vipi? Kuko umugabo ari urugero rwa Kristo. Kwani mume ni mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe mu bitotsi birebire ku musaraba. Yesu Kristo ndani ya usingizi kubwa sana ku musaraba. Biblia iravuga iti umusirikare umwe araza. Biblia inasema askari naye akakuja amutikura igicumu mu rubavu, akampiga mkuki ndani ya mbavu, avamwo amazi n'amara, akatoka ndani maji na damu. wewe wakwibaza ngo yagururira. Wewe unaweza shuhudia sasa, hapana. Niba atari urugero umuntu wapfuye bari kongera kumutera amacumu yi. Kama si mfano mwenye kukufa wanampiga mikuki juu ya nini? Paulo ati impamvu iri hepfo. Bwana asema sababu iko chini. Kuko umugore agereranya itorero naho umugabo agereranya Kristo. Kwani mwanamke analinganisha kanisa bali mume analinganisha Yesu Kristo. Rero uko itorero litangana na Kristo, vile kanisa haiko sawa kimo moja na Yesu Kristo, niko n'umugore ari imbere y'umugabo. Ndio vile na mwanamke yuko mbele ya mume wake. Sikubusa Imana yabaremye ngo babane, ariko ntiyanabarema kimwe. Si kwa bure kusudi Mungu abaumbe kusudi baishi pamoja, lakini hakubaumba sawa sawa. Imana yaremye umwe imuvanye mu wundi, kandi uwo wa original agomba gutegeka. Mungu aliumba mmoja kimtosha mwingine, na ule wa kihasi anapasha kuishi kutawala. Wala Jofi. Biblia Paulo avuga ati Imana ni yagahunda. Paulo anasema Mungu ni wa taratibu. Uretse n'umugore n'umugabo. Isipo na mwanaume na mwanamke. Mu gitabo cya Mose haranditse ati. Katika kitabu ya Amos inasema ati. Mbese abantu babiri bafatanye urugendo batabanje kuruganira. Kweli watu wawili wanaweza shika safari kabla kuiongelea. Ni ngombwa ngo babanze guhuza. Ni lazima waanze kukutanisha. Nuko mwaba muri abajene babiri muragenda. Hata mnakuwa babiana babiri wenye watatembea. Birasaba ngo mubanze kuganira uko urugendo ruraba nibiza nibiki. Binaomba muanze kuongea jinsi safari yenu mtaitembea na shida zenye mtakutana nazo na vingine kadhalika. Mukaganira ku urugendo. Mnaongea kuhusu safari. Hanswe noneho abantu barabaniteka. Isipokuwa watu wenye wataishi milele. Nicyo kibishashaka kugira ngo musezerane. Ndio chenye kinawaikanisha hapa kusudi mupatane. Kuko kenshi na kenshi abantu bapfa ibyo baziranye. Kwani mara mingi watu wanafia zenye wanajulikana ako mmoja kwa mwingine. Niumba abantu batunganye, kisikia watu wanabishana, wabona hari ibyo basezeranye bakumvikana. akose kuna tena walipatana ambavyo hapo wanasikilizana hapo. Ndio. Niko n'umugabo n'umugore babana bati reka twumve ijambo ry'Imana. Ndio vile mume na mke wanaisha sema njoo tusikie neno la ijambo ry'Imana riduhe position, buri muntu wese amenye ngo ahagaze ate. Neno la Mungu litupatie msimamo, kila yeyote ajue jinsi anasimama, fulani anasimama hivi na fulani anasimama hivi. Ubwo ari nge watanze mali ukaviwanyo kazi wanyu, vile ni mimi niliotoa mali unatoka kwenu na kwa kwangu, ni nge ufite ibyaye, ni mimi nina neno la mwisho. Biblia yitiye, Biblia inasema ndio umugore ni yubaha umugabo, mke amheshimu mume wake, na umugabo akunda umugore, bali mume ampende mke wake. Na amategeko anyuranye ku bantu baremwe mu buryo bunyuranye. Ni sheria tofauti kwa watu wenye wanaupia munamu na tofauti. Umugore yumvira umugabo, mke akunda umugore, mume apende mke wake. Sefu Basi urugo ruba rurateye, nyumba itakuwa na maendeleo sawa hivi. Sheri, je t'aime. Mpendwa.
nakupenda. Umugore kwerekana ko akunda umugabo n'ukumuha. Mwanamke kuonyesha kama yeye anampenda mume wake ni kumheshimu. Nijo tubwiriza no. Ndio tayari tunahubiri n'umuntu watekereza ko atabishobora na mwenye tawazia kama hawezi kuweza abakoze neza yeguye kubagomba gushingira. Amefanya vizuri lakini yeye ametoka mnafasi ya wenye wataolewa. Kama tunamwambia sema mke ati mwanaume si heshima ambayo tunamtafutia bali tunapenda mwenye kuvitii apate urithi akwenda huko Kanani. Ndio vile. Haiko lazima useme nimepata kama Mungu kasanamu kwa kuabudu asante hapana. Hapana kwa kubagira kutii Imana. Bwana anaheshimia kumwogopa Mungu mwenyewe. Imana ni Mungu ambaye anaogopa. Imana yabisiteki. Bwana Mungu amegeuza sheria. Yabitinya akakuwa. Kama anaogopa anakuheshimu. Nao watinyisha ukamukuru. Kama wewe unaogopa neno na wewe unampenda pia. Nao iyo waiti ewe mtu. Kama mnakuwa watu wenye habana daraja. Hapo mgole Bwana mkata mume wake. Wabyumve neza. Tunapenda wamsikie vizuri. Kwa hiyo tutaje mukwe hano. Sisi kama tunakuwa hapa mwamusi. Ni igishushanyo cy'ubukwe buzatahira mu hejuru mu kirere. Ni kimvuri cha harusi ambayo itafanyikia huko yuko ndani ya anga. Wewe unasema ubwo bukwe buzaba. Hata niweza sema kweli ile harusi itafanyika. Sio murongo twasoma. Sio shaka ile tulisoma. Ibyahishwe ibice 19 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ufunuo 19 ya shairi ya 7 na 8. Cyangwa dusomere. Nikasema ndani ya Yohana icyakora bamwemeye bose lakini wale mkubali wote bakizera izina banaamini jina lake yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Anakuja mamlaka ya kuwa watoto wa Mungu. Amina. Yenda bikunze. Mimi napenda sana. Kunze kwita umwana w'Imana. Napenda kuitwa mtoto wa Mungu. Iyo titre ndio kabisa ivuze ubwa mbere. Yeye nimesema mara ya kwanza. Ubwa kabiri. Mara ya pili. Twishime, dufurahi, tunezerwe, tushangilie, twihimbaze ubukwe bw'umwana w'intama buregereje kandi umugeni we ariteguye. Nshimiye ko ndi umwana we ariko kandi nyuzwe cyane nuko ndi umugeni we. Amen. Segure. Vizuri sana. Birasaba rero binaomba Imana mtu wa Mungu mugabe kugira ngo wumve neza amagambo y'Imana. Upate kusikia vizuri maneno ya Mungu. Kuko abantu bapfa ivugana. Kwani watu wanafia mapatano. Biblia inasema bagabo kunda abagore. Wanaume mpende wake wenu. Namwe bagore. Na nyinyi wanawake mubaha abagabo. Muwaheshimu waume wenu. Dayo hata vile. Mu Efeso ndani ya kitabu ya Efeso biremeye gusubira uko mbivuga. Ziko uzito kushinda jinsi nilikuwa nalisema. Huko haranditse. Bali kuna atikweti. Namwe bagabo. Na nyinyi wanaume. Buri muntu wese akunda mwereke kumukunda kugira ngo nawe bimworohere kukuheshimu. Tuna abagabo benshi, tuna wanaume wengi bicaye aha, banayeketi hapa. Uja kumva wewe mukujya utanyika ngo muziko n'umutwe. Wanasikia naenda sema kwa nini unaheshimu? Au kama mimi ni mtawala wako. Biriya bintu biri elektroniki. Bila vitu tena vinashileta kabisa. Urakoze sobanuye neza. Biriza vinashileta. Iyo umukunda kama unampenda nawe biraza kumva agomba kukuha. Naye vinakuwa ndani mwaka nasikia naweza kukuheshimu wewe mwenyewe. Ni automatic. Vinashileta. Ntabwo rero wajya uvuga utakuna shida. Ugomba kunyuba. Unapasha kuniheshimu. Ugomba kunyuba. Unapasha kuniheshimu mimi. Ndakubaha nta rukundo mbona. Takuheshimu na sikuone ndani upendo wewe. Biraruhije, binachokesha. Biblia inasema buri muntu avugana ukuri na mugenzi. Biblia inasema kila mtu asemezane ukweli na ndugu yake. Kuba hiki
Mwumvise ko navuze ku by'abagore n'abagabo. Mmesikia kama nimesema kuhusu wanawake na wanaume. Ariko n'ubwiru Ni utawa. n'ibanga n'isiri na ibyo ngende kuvuga byerekeye kuri Kristo nito. Bali tena mimi niko nasema vinaelekea Kristo pia na kanisa lake. Nuko noneho itorero riraha Kisha kanisa yenye iko hapa twiyambure ubuyuwayi. tujivue uliwai. Kristo ni jambo. Kristo ni neno. Ndavuga natwe tuti amen. Akisema na sisi tuseme amen. Dushire amina ku magambo ye. Tutie amina kwa maneno yake. Kuko Paulo atubwiye ati n'ubwiru ariko Paulo anasema sewe ni utawa. kuba Kristo ni kubabwira ibyerekeranye na Kristo n'itorero. Na Kristo na kanisa lake. Uzareba abantu Utaona watu bavuga amategeko y'Imana. wenye wanasema sheria za Mungu. Bayavuge Baiseme uko ari vile ni kumi. ngo ariko n'itorero naryo Lakini na kanisa nayo naryo rifite amategeko yayo. nayo iko na sheria zayo. Buri muntu akore ibyo ashinzwe gukora. Kila yote atende zenye anahusika na kutenda. Nibwo ingo zacu zizaba ingo ziri mu Imana. Ndipo unyumba wetu utakuwa unyumba kwenye buko ndani Mungu. Kababwiza Nawaambia ukweli. ndi imbere y'Imana yabaye. Niko mbele ya Mungu aliyewaumba. Iyo urugo rw'abashakanye ari rwiza Kama nyumba ya wenye walioona ni nzuri, batangira kuba muri paradizo bakiri hano banaanzilisha kuishi ndani ya paradiso na wangali hapa duniani kabisa. kweli. Hali wasoma imigani. Uliwahi kusoma kitabu ya Mizani? Aho imigani ivuga iti Kwenye Mizani inasema iti umugore wese w'imico mibi, mwanamke yeyote wa tabia mbaya ameze nka kanseri. iko sawa kansa. Lakini kanseri yafashe Mungu. Kansa yenye imekamata ndani ya mfupa. Huko kanseri nifata ku nyama gusa. Bali kansa ikamata bayibaga bayivanye. hata ioperera itoshe. Naho niba mu musokoro. Bali kikuwa ndani ya mafuta ya mfupa ndani. Ufite ibibazo. Wewe una shida. Umugore w'imico mibi, mwanamke wa tabia mbaya kanseri ni kansa ya mfupa. Ariko umugore w'imico mibi, lakini mwanamke wa tabia nzuri ngo arusha cyane marishani. Anazidisha sana marishani pe. Umutima w'umugabo we uhora umutekereza. Roho ya mume wake inaendelea kumwazia. Kandi atazigera mu pia hakuna chenye atakosa kwa mume wake. Umugore wazinduka kare kare utaracha. Mwanamke anaramuka asubuhi sana na bado amekucha. Aho niho turi kugarura umugore. Pale ndio kwenye tunarudisha mwanamke. Ntabwo dushaka abagore ba moderne. Hatupende wanawake wa kisasa. Dushaka abagore ba Bibiliya. Tunapenda wanawake wa Biblia. Hata usanga ikigabo hanze siku kusacha nje saa 11:30 waramutse. Unaramuka? Waramutse. Unaramuka? None amakuru madamu wawe se. Habari mke wako ni aje? Arakaja. Ngangana na rara. None nguwo mutindi cyakubitse kare arikugira ngo ajye kubarateka ashigishe kusudi ayana abana kwishuri abeba watoto kwenye shule akakuya aliye niko wapi? Njoo niba ubishyigikiye fata ikiganza kama unategemeza kamata mkono ya dada yako maze ugihereze ukipatie ule kiasi. Bafata bombi kugira ngo bagotore neza. Izuba riva ndamuka mchana hadharani nimekutoa Mungu wima mtu wa Mungu. Uyu mukobwa ni wowe ubwawe wamwikuriye. Huyu msichana ni wewe binafsi ambaye ulijipendelea. Yego. Mumuhereze. Mumpatie microphone. Abantu bose bumve. Watu wote wasikie. Kuko dufite Imana. Kwani tuna Mungu. Ingabo zo mu ijuru. Tuna jeshi la mbinguni na malaika. Vitao bose n'abademoni. Tuna wote tunashuhuda. Ndiyo kabisa. Wasije ulishika
Yego ni njyewe. Murakoze. Mwavuganye ko mubasha kubaniriza. Mlipatana kama mnaweza kuishi naye siku zapata gani? Iminsi yose mugeni muri muri. Iminsi yose mugeni. Siku zote ambazo mtakuwa mungani mwa hii mwili. Asante. Murakoze. Ariko wizeye ko ari mwe? Unaamini kama ni yeye ba? Umugabo witwa Yakobo. Kuna mume ambaye anaitwa Yakobo. Yarasabye, alichumbiaka, asaba Rashi, akamchumbia Rasheli. bagiye kumwohereza, bamwohereza witwa Leya. Walipomtumia wakamtumia mwanamke mwenye anaitwa Leya. Yaratonganye, alileta makelele lakini byakizwa. Kupitia Mungu apewe sifa. Niwe. Ni yeye. Dushimiye Imana rero. Tunashukuru kwa sasa. Amen. Umukobwa ni umwe mu bana beza twari dufite hano. Huyu msichana ni mmoja wa watoto wazuri wengi tulikuwa nao hapa. Nawe umuvanye imbere y'Uwiteka. Na yeye pia umemtosha mbele ya Bwana. Ese nta buremere uzamuteza, nta ntambara uzamushozaho yamubuza gusenga. Wewe utamletea uzito wala vita zile zitamwezesha kuomba. Oya. Kristo naza uzamumumurikira. Kama Yesu Kristo anakuja unaweza kumwonyeshea neza bichose. Nami azabishobora. Mungu akubariki. Amani. Mungu akubariki. Witeguye gukomeza kumukunda kugeza. Uko tayari kuendelea kumpenda mpaka? Yego. Ndiyo. Tubanje kumureba. Mbona unaanza kumuota? Si umuntu akura. Kama mtu yuko na kubanga agenda hino. Anaenda na kile anabadilika badilika. None kunshubije ubanje kumwitegereza. Mbona unajishiria ukianza kumkazia macho? Nabo umukecuru akiwa mkongwe bitakuwaje? Tuzakomeza tujyane. Ariko nziza ati ananishiria sasa azaba umukecuru nanjye nshaka. Nitaendelea kumvumilia. Mungu apesi. Mukobwa. Msichana. Imana imutegetse mu byanditse. Mungu amekuagiza kupitia maandiko byanditswe kandi Biblia iravuga ngo utemera ibyanditswe nawe ntakemere. Biblia inasema hivi, mwenye akubali maandiko na yeye pia asikubaliwe. Biblia ivuze ko abagore bagomba kubaha abagabo babo muri byose. Biblia inasema watu wanapaswa kuheshimu waume wao ndani ya mambo yote. Witeguye kubikora kubwa Data Mugabe? Uko tayari kufanya kwa ajili ya ndugu Mugabe? Mwumvise? Umesikia? Barampakaniye muri. Bananikania asema pale. Urabyiteguye? Yego. Asema ndiyo. Dushamba. Njoo nene anasema. Uyu musore ni ikiraro cyane mu rugendo rw'ubumuga. Huyu kijana ni mtu mwenye kujuliwa sana mnamo yake mu safari yake ya kiroho. Urabana yageze nubwo ashobora gucakayira ko kubana n'abasaza. Tunaishi naye alifikia wakati na kwenye anaweza kupitia kanjia za kuishi pamoja na wazee. Tumufitiye ubuhamya bwiza. Tuna ushuhuda mzuri kwake. Ese hari ntuzamuvugisha menshi? Kweli hautamsemesha maneno mengi? Ati oya. Asina kwa. Witeguye ko umwami Yesu nagaruka nawe uzamumwereka uti nanjye nabanye neza n'umwana wawe? Wiko tayari kama Bwana Yesu anarudia unaweza kumuonyesha sema niishi mzuri na mtoto wako Bwana? Yego. Sema ndiyo. Asante. Murakoze. Mutere ntabwo imwe imbere. Mupige hatua moja hapo mbele. Sobanura ngo bye umusenbateri. Yeye anasema mumeaga kapela. Uwiteka Imana yahozeho iriho kandi Imana izagaruka. Bwana Mungu ambaye alikuwa, ambaye yupo tena ambaye atarudia. Dushimiye gahunda.
Tunakushukuru kwa taratibu. Uyu wa mbere wa bisanzwe Hii siku ya kwanza ya juma kwa kawaida ilikuwa ya makusanyiko, ariko tuboneyeho gusabira ubukwe bw'aba bana bawe. lakini tumepata wakati ya kuombea harusi ya watoto yako. Tunawaombea, tubatongereye imigisha, tumewapatia baraka. Ibyo ubona byose kwa byiza, Zenyu naona vyote kama ni vizuri. Ibyo wita imigisha byose, Zenyu naita baraka vyote, bibatongereye mu isi. nimewapatia ndani ya jina la Yesu Kristo, kugira ngo Uwiteka abahimishe. kusudi Bwana Mungu awabariki, wahe umugisha mu mubiri no mu mwuka, awabariki ndani ya kimwili na kiroho, ubahe umugisha mu rugendo rugana mu bwami bwawe, uwapatie baraka ndani ya safari ya kuelekea mu ufalme kandi no mu mibereho yabo y'umubiri na ndani ya maisha ya kimwili, ubahe imigisha uwabariki kugira ngo mu rusengero rwawe kusudi ndani ya kanisa lako tuzakire abana babakomoka, upokee watoto wanaotokea kwao, bikorere ku bw'icyubahiro cyawe, ubifanye kwa ajili ya heshima yako, kuko waravuze uti kwani niseme iti umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane, mke wako atakuwa sawa muzabibu ya gukomara sana, abana bazagota meza yawe bameze nk'uduti twera, batoto batazingira meza yako wakiwa sawa miti yenelayo. uyibahe, Hii baraka uiwapatie, bahereze n'umutungo w'iki gihe, uwapatie na mali ya siku ya leo, kugira ngo bakiri kuri iyi si kusudi wakati wangali duniani babone ibibatunga n'ibyo bakiza bashya, bapate vya kubaishishi na vyenye watapokeza bageni, babone n'ibyo bazaha abana kugira ngo batangire kwiga, bapate na vyenye watapatia watoto kusudi waanze shuleni. imigisha yawe waravuze uti iterukire, Baraka zako useme iti inaleta utajiri, iyo migisha uyuzuze muri rugo, zile baraka uzijaze ndani ya nyumba hii, izina rya Yesu, ndani ya jina la Yesu Kristo, bahabwe imigisha yawe, bapewe baraka yako, bakomereze mu magambo yawe, ubaimarishe ndani ya maneno yako, ku ijuru n'isi rizashira, kwani mbingu na dunia vitapita, ku ijambo ryawe rizahora, lakini neno lako litadumu milele. bakomeze kwigishanya zaburi n'uturirimbo, Baendelee kufundishana zaburi na manyimbo no zingine kwibukiranya imirongo yo mu bibwirizwa, na kukumbushana shairi za mahubiri ndani ya maandiko matakatifu. uru rugo urwiteka. Bwana Mungu, hii nyumba iusikie. Ndabasengeye cyane, Nimewaombea sana ndani ya jina la Yesu Kristo, kugira ngo abana bazanye baheruka bageze iwabo, kusudi watoto wakuwe wanafarijika wakati watafika nyumbani mwao, igihe batararonka ababitirirwa, wakati bado hawayapata wenye wanawaitiwa, bafate neza abana babagana, bakamate mzuri watoto wenye watawaelekea, bakabure na rimwe ibyo babaha, basikose hata siku moja chenye wakuwapatia na chenye watapatia wageni. Uwiteka mbatongereye iyo migisha, Bwana Mungu, nawalapisha kwa zile baraka, kandi ku byo tuvuze kuzenye tumesema no mu byo tutazi, kuzenye hatujue, ibyo ubona ko kuzenye bikwiye naona vinastahili vyote, ubihereze uyu mwene data na mushiki, uvipatie ndugu pia na dada. bibatongereye Nimewalapisha ukoresheje izina nikitumia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Imbere ya rubanda, Mbele ya watu wote, ayifate hapo, kisha sasa wengi taanza mwanaume, mushaka umwongorera amagambo runaka, ukipenda unaweza kumnong'onezea maneno fulani, tinzana kukunda, aseme naendelea kukupenda kabisa. Imana ishimwe. Mungu akubariki. Pia Ifotozi wabifashe neza, mwenye picha unakamata mzuri kabisa. Imana ishimwe. Unaweza kweli. Turabasezeye. Thank you.
ushimiye ko watubereye umugabo ukatubera umukwe izina ryawe nirihimbazwe natwe twongeye kwemera imbere yawe ubudahemuka kugenda twicisha bugufi no kukumvira Imana izabidushoboze mu izina rya Yesu Kristo umugisha umugaragu wawe kandi byakorewe hano byose turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo na gahunda zose ziri imbere Uwiteka Imana ishobora byose ukomeze uziyobore n'umugaragu wawe ukomeze umusuka y'imigisha bisabishije izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Arabatarajya twebwe twigendere mbere muri gufata amafoto yanyu baraza kuza nyuma mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye